Nabon chawin lem na kahin na hi Impact TV KUKI channel in apo do Nathemjil Namun Kihet nin ama sa pen episode hi tu ni Kangpopi district hop sunga new Kaithiman bi Wangkhua DM English school student ho chule zilkung ho to ki holim na ina nei dewa he in hizi chun inzu tingle school mulanga ho kachia chule zilkung ho chule ozo ho anup sa dan ho chule aha sat dan ho chule aboi na ho izakai hisi school chung sang thuai ki holim na hin nei dewa he in hizi chun without further delay ti taute phatman sa lovin school lang chu ana zone paijing in kating headmaster pa hi in chapang hoto ki haulim na chu ana nei paijing o hite ai le tuin phat chu gai sang lovin DM English school headmaster pa to ki haulim na chu ga nei paijing o hitin ko ma hi to paijing he sir na dam dam hina he ka dam dam ki pa min school chung sang thu boil he jong chom cha ga ki ho hite hindong paijing in kating na hi school na hin pu na hi komiza tabang hi tam nai na lai he ningkuma kapan pan hinna tukum to hin kum ni thling di ai le hi school na hin pu na anop na le ha sa na EPP mam cham cha na hin sai thai ke hi ke le phaila ku na khung hi ana za hi kema on private vehicle yong kanai lo na za hi line out to khung jin tin za hi distance wang chu henge gam anai wang hi lo na ai chi chu hal khat ha sa na wang chi nei thonan aban school yong hi tiga sidam environment yong totally change sin na amasa kana pu na school to chun hela tu to chun hela na school ka ex school ti tangina chu standard English school tin tin ti manga vai phe na ex minister ama school hinten la chu vice principal kana pu na la chu academy building na pakka building hinten la su sunga chu ki umiana class pi or nuam ta hi comfortable ta akila hinten na ni sa sat pateng na chun chu ta sa ki salo na fan hoi pi hom ja na ain cho hi tua hi la hung la totally different environment ta na office yong hi ti za jingara ki kup na chungya na ni sang sa di se pa ng office hi tua hi fan uma ka phado ma la ain hui hi kamu be ase ji lo na bana sak sa ji na office ngi amai chi office ke se to lo ban le class ki la pa ting lo na asmi di khat tin na ki khup ni za chu na achungi tin hi za he sa in tin na class la ji ha na sapang ho yo sat ja chu mi concentration pa ta pe te lo na aban ahil hoi ha ki lel ji na asat ja he cho ta mai ha sa na bang cho ha kan in na aina danga he khat lang pang ki ti ta le o zo ho vet lang ai lo le na chapang ho vet lang ban chu ti ta bang cha sat ka sa na bang som pui bizam te le experience nei sa ke za na chapang ho chu iti dil ki bol hem na aban le o zo chu iti chu ma chu dil ki bol hem ti pa chana che ho he because of the experience which I have 6 year na 6 year kum lang oza khang pan tan tin na and then VP achung kum khat khang pan ki thia na za hi I should say because of all those the experience I have not faced so much like difficulties to ta avance face ka ball po administration lang chung chang avance ai le ki pa min ai le sir tu hi chilai school hi chapang izat umam chule oza izat tabang tu hi chapang above 500 kan yu chu lai thai na ban le oza hi 17 including myself na ban le one non teaching that is the chokidar na hi le hi school hi a main focus pen hi education hi itilam panga ipiti de ha impart ki bolam na chule hi se so hilawa head of the institution khat hi na chapang ho ko ma hi itabang iti bolwa hi ale teaching knowledge hi very easy ta chapang ho brain na hi impart ibol thai de ham ti chu ipi lu thai de ham ti chomcha to hin sai pi chapang ho le ha he thina ding ti la hin oza ho hin responsibility lin ta kin he na men chu lesson plan hi nei lo thailo na blind ta galu na bar ta ga simana ga hil chu chapang ho he ding pun na lesson plan in ne ya tu ni lekhin hi lai chi topic ko na hi chi man e chi pa na hi chan ge hi na ka hil de he ta ho phatia lesson plan la siama na
ban le class la phating leong chapang ho koma higher class ta ngena for example higher class langa ko mi interaction ite na la question ho yung set ka bol ji a do ji a na interaction ita chapang ho te nei phating mo yung confidence yung na build up hiding na ban le a na yung su keep it up che dina het che dio ichi pa hi ka chi pin tin ho zo ho ko mai su ni si a daily lesson plan ka sim sa ji a lesson class akipat masang ji a ho ka vet ji ka chek ji ban le ichi dung ji a chu chi la ji ya na ban niaw long ho kiti ta le niaw long ho yang chu lesson plan ka sim sa chu na amon ni khada chai dung na ho hi itya bizam tele syllabus cover bowling bowling is very like a very important na school session khat na dinga na syllabus is cover lo ti su hitelo intina za syllabus cover na dinga chu hi dung zu ai lesson plan hi an sim de ya na so aniaw lang kitilo alin lang kitilo lesson plan so bona ka sim sa intin but aniaw lang hoi atam so hi was ho ka ma ka se kahil ji chu it's like they have to take care as their guardian na second guardian ta vin na za hi teaching hi fun yung hi sa vin ka ti chu na itiga chu ki cha se seng lo dina chapang neu cha choi ki cha sa le chun school kai nom lo din tina za he mo hi ki chep sa ji ding na ra teaching should be a fun for them na chapang ho especially lower classes na like nursery kg1 kg2 ho na the class 1 and class 2 chan ge yong chu ta hu bowling a chu ka se ya na and also ho nya chi pi chu chapang ho ki pa tho ba na ki pa ta hong ji ba ki pa ta chi ji ba na and primary lang higher lang kilut tala na also ken ka say chu no ho method na level based na as the Dr. Radhakrishnan in PCM oza kiti should be best mind ti ana hi chu ka chi pi ho ala hi best mind hi ding na best mind ti na chu chapang ho hi ti he sa dham na method ka apply bola which method chu he thelo wale na for example maths in tap na maths subject chu method ka apply bola ho na le hun chapang aman wang chu oza ina zala chu ho tai na ai chapang ho chu he yong ding hello yong na ding na hello ho chun ti hil wang chu he thelo wal chun method dang khat apply bol kin na healing ita ko method hi you just look for different angles ka ti na chapang hon understandable thing ding na a teaching chu he tai nei wai za hi was how I katil khawzin tin method khat bo apply balls even na to different methods try balls even na ai thele amo ho chapang holung gel bang khun gelvin lang lesson plan sim win katis na bizam tele chapang ho a he thading dol ba khu lesson plan sim ma le khun lol heng he kitina chitla ma lesson plan ma he na ding bo a azia chapang hon he lo lesson kan phachum ki lo kitina za chu lesson plan sim paten chapang ho he ding dol a ho sim ding na amal le at the same time syllabus yung so cover ball DM English school hi lesson plan ho hoita kisima chule ozo ho jong well qualified hi in chule hoita in chapong hole khasim lang hi quality aha ki vet sueti chu hi na he master pa da no noiza hi chi chu hi he master pa to pha cham chai ga ke holim na ha le lang ha sa nai za nung le sir nang in zong chapang ho hin khosip nai pan ha ta na hin la jing ding chule phata dedicated ta na hin bowling de chu ko impact tv ti ma ko na wis ka hin bolo hin tin ka kipa ka kipa ke he chi chu he master pa to pha cham chai ga ke holim now tun gai sang lovin classroom lang zone hitin chapang student khatlani to ke holim na ga nei pai hoite I let twin DM English school class 10 classroom as an lut pai jing ho hitin July student numai khala pasal ka to chom cha ki holim na ga nei ho hite I let twin class 10 rumai tawin student numai langa kha to ki holim na chu ga nei pai jing ho hiten ama sa penin introduce yourself na can you please introduce yourself nang malang ma chanchin thung ki phong do hoilai ko na ni ham and namin chile na khu kamin chu hele en boinin dongel hian kapamin chu thangnel dongel hian chuting le kanumin chu boisi dongel hian ucha hi thum ka hivin kolena kunaung ka hi chilai school ai komi zat hi tam na kai na kum som le kum khat hovel tanti ale chi school na kai na a hi kum som le khat hi ale pita ipi pham nuk na sa na pen chi school a he pham hin sai
chilai school an ka sa na pen cha ya le ozo ho enjong kalungel ho a he thimin chiting a le ozo ho akunin thil pha tam ta ong kamuda in discipline a hin le khasim ha ding ho hin chiting a hi le kamahin khoding ho ozo ho in future life hong a hil jivin as chu ozo ho chunga ka ki pan len ta kha chung chiting a le school a function ho hin emergency games and sport hong lu te ne ball pv ki pa na hila chai na in class 10 jong na hitan na khowela board exam piding na hi in board exam a iti ki go na ne am chele na hin khwa ipin lungtup na ne am chite ni so hin sai kain khwa hi le civil service alin lang hi ka dein chiting a hi le board exam ka masanga hin le kha jung hi ozo ho in simding chiting a le board exam a dinga April ka born tim hoiten ozo ho in jong study material hin chiting a le za hong AP win chiting a le kale kha sim na dinga chong hin ozo ho in jong na mahin ko wa chi exam na tawdi hi ki chat na leilo hi la na bol de heti hong lunglien te en lungnew no la kalungu lew lo na ding lunglien te ni hilwe ki pam le zingin board exam an pachan na sang ta hin na in ti chu wis ka hin bolo hin na thank you so much for your time a hi le tuin pasal langa na chi pai ki zingo hitin pasal student pasal langa kha to ki holim na chu ga nei pai zingo hite a hi le tuin student pasal langa kha to chun ki holim na class 10 na chu ga nei pai zingo hitin ama sa pen in nang ma le nang ma chan chin thu na self introduction hin ki nei yo ke kabin choi le limilar hin kanum min chu hebe min kapa min chu mangne he hoi lai kho hon se anga pana hong ke ai le chilai school ai ko mi za ri tam na kai na tu kumpama isei thale kumli chana hinte a hi le class 10 jong na hitan na inzo jong nu mai sai langa jong ka hin dong ta in khowele 10 exam piding nei iti ki go na na neyam chom chain class 10 hin ya la chu ki go na song nin ko ma sang ki hin ki go in a hi wa pachine pi ka hin ta dung zuin ka hin in jong to be se pon hila ke ma chef struggle dung zai khung ki bolta hitante ala ozo hon iti ki go na hi pan la amon jong ki go na hi best of luck tin abolovin they try the best level tin abolovin ki hon jong jili jitin ka jilve among hi disne hi levin je je chung ki man cha yo khai ai le na hin khwa ipi na hin no mam aspire to become in life ka em ko bia son chu hi le to become a factors worker na em jong chu asang ma jing in na ja chu hoi ta le khan sibding chu le ki ho impact tv KUKI channel tima ko na wis ka hin bolo in na pachan na sang ta hin ti so hin tin chi so hi class 10 student zil lai ho pasal lang chu le nu me lang ho to ki holim na hin na yo tuina ban in pot pai jing ho tin teaching staff ho to ki holim na chu pha chom cha ga na yo hite ala twin staff room ma chunim tawin gai sang lovin ozo ka to ki holim na chu nei pai jing ho hiten ama sa penin ka koma to hi chilai dm english school la oza khat hi in kin introduce in bol dang ka ting na ama acham chamin introduce un ki bol he oi punang ma nang ma introducing ki bol in hoi line ho ho nei ham and piti de ha chapang ho ichan gai na hil ham iti ham ti cham chan hin sai pi ke hi kamin kaning nyam so hele mamu hokip ta hi min alhang pia hi hi in chikit yong le chi skula hi kha warden to hin ai kop sa un kyang ka zo to min ka pangin aneu langa class 1 to 4 and below td hi an si english he ka ha boi pi an adang subject adang chum khalan yang chikala na ya ai le hi chilai school ana pan na hi ano pen le ha pen ipi ham chule chapang hoi itilam panga natil khom hi chi question thum hi cham chan hin sai pi anom pen td hi iga asaya hi la chun nadi di hi aneu lang hi zen ti sai de ham chapang ema hin khuman dan iga agela iga avel na hi le ineu lai hin khuman dan ke tol chip lai hi in chapang la hin nom ka sal he chukit yong le ha pen td nga hi le hin in nawti ho hi kho sa na banga hi am ho an ki kho sa zo lo chukit yong le ite sai de ham in igel pi na banga am hon hin ki gel pha zo lo ipo na he pha lo pau hi ha pen ya oya ding ahile hi chi aha no ho anup no ho chu umma ma hin na hi wanga cho chu which struggle ti taute na overcome na hin bol ti chu kin jong ka til kho hin tin ki pa le into na impact tv team ho to ki holim na pha na hin kai la jing chunga ki pa thu kai in saving chu le nang jong si skula ding in na tha na zoom na hin kho phatan to do jing lang chapang hin kho sip ki ti hi pathen na to tabang hin na chi chu nang jong hapanin pangin ti chu wis ka hin bolo hin chi chu hi dm english school staff khat to ki holim ngai ga na tunia ding first so ding dm english school kangpopi district sunga
นิวเกทมันบีวังขวาสกุลานาทีมจิลนามุนกิเฮนินตีโซโนยา student ho chule ozo ho to zilkung ho to ki holim na chu hi sen chu na chai zo hitin chule hi ji school la het nombe kha chu a hi le school la hin hostel facilities chule boarding facilities song au min sai hin student ho jong tam ta au me ti su avela het sa na ga kinai hi in tunia dingin hi ji first so hi chanin khum khana ka hin nei in chule abanting le mun tha school tha oza tha student tha story tha thu sim tha to avela ka hong lhun kit ka sen tunia dingin ho similar kip gen kai main hisan hin khum khana ka hin nei muntinai chi so vezo sin abon chawin mangpha